Dili thing na chana lo thlir thin tu te chi bai ule emi thin thau bo fatty liver chung chang hi video ka siam to en kol na te le kan ti tu le ti lo tur te e wangin chakhamelam pangka chu ka soi tam to lawanga fatty liver thin thau bo kan ti hianin tlang puin chin ni a oma atam bera chon hemi zuin mi te nei tuan kan ngai thina amero chu zuin mi kherlo po hianin emi thin thau bo fatty liver nei hi an tam khop maya non alcoholic fatty liver an ti putuma chuanin emi fatty liver ta na vitamin tha te le ram muldam doi herbs kan ti tha te le thele thlai te po kan soyang chu in ne fatty liver kan ti thin thau bo hi ala omna pakhat chu mitam taka hianin engtin ma lang chuak thin lo ni khaka kan in riat chi lo chuanin emi thin chiat na cirrhosis thin ro kan ti te po kha om mai thin ani in fatty liver thin thau boi kan en kol lo chuanin taksari na te lo oma cholesterol le triglyceride level te lo sanga bp te lo sanga heng in lungna da te po kan nei theya to pa chuanin thin ro te po kan nei thei ani tin taksa alo lan chodan then khat chu atlang pui thun hei dulalo kiar thin ani lai kong bol vela dul kiar le lua tin mi pa abi takin kum upato lama chuanin nutte lo lian the ni me che ang mai in mi kum upa lama hianin nutte tila om hei hi lo lian thina hei hi thin thau bo chin chiana ani theya he ba ka hianin vun te po lo duk ma theya chau ngoi na om theya luak chuak yang pum na te lai bi takin thin zon din lampang na te khalo om theya choi tui lo na te po kha om thei ani tin thisen zam hianin enge lo sen triak thei boka te kha alan chodan pa ngai alan chodan te chu ani ve boka tin fatty liver ta na tha te pan soi tan tai la ama sebera chuan choline hi vitamin poni chia lawa minerals poni chia lawa masela vitamin b group hianin an tel tang puya hei hi an emi enge bile an ti kan thina bile a siam chua hei hi apuya ani chuanin hei hi choline hi amum hianin 300 mg hi ni kata voi khat ai theya ani lo poin emi sathina te parbor broccoli zik lum atianga te hianin oma tiang thena pai tha kai tuang te pona pai tha ni vitamin d hei hi thaboka vitamin d kan tlak cham hianin emi thin thau bo fatty liver nei thena chan si asanga vitamin d chungchang hi kan soi to soi tam to lo mai la tine ba ka hian tutka an ti tutka hi spelling hi TUDCA ni hei hi online tagina cha thenga hei hi emi gallbladder meat paito te hianin atangkai khop maya tutka hi atang puin ni kata voi ni mo voi thum mo choi khama te ai the chua kan riat la em vitamin E hi antioxidant thatak mai ni hei te hianin thin chetur te aveng theya in hei ba ka hianin glutathione hei hi hian thin chetur hi veng boka atlang big takin zuin mi ate po hianin tan hianin glutathione hi atha khop maya hemi vitamin E le glutathione hianin kan thin atanga tur pai chua bolhlo pai chua te hi apuya vitamin E le glutathione hi emi ni hoi chi te avocado te emi thai hring chi te hianin apai tama in online atangin acha thei boka milk thistle an ti hei hi po hi online atanga cha theya milk thistle hianin silimarin apai tha silimarin chu kan ria lara dam doi da point telna atam ta emi milk thistle hianin emi insulin in kan taksa man tangkai thilo na tiang ti ha ata te tha kan taksa hianin insulin kan thian hianin insulin hi
siam chuak tho ma sela amang tang khai thelo thina he poi thina khatianga khai milk thi sil hi tha a he ba ka kan thina enzyme tam tak tan te khan a thaboka sayang kha na du tan online a cha theyang tin ayurvedic damdoi hin tha bo ta na thadu mai pakhat oma ji fala an ti a he po du tan online a cha theyanga in thin tha bo chan ber chu pakhat na chuan zuin na sat ani a he ba ka hian in zuin mil lawa chuan in carbohydrates kan e tam lut tuk hi ni a carbohydrates kan ti chuan in thil thum ang chi chang thum te thil mom te le in hei kan tel man te hi thlai tanga siam ni ma sela tiang e tam po hi a tha chuang lo ni in hei ba ka na chok na e tam lut tuk te antibiotic e tamu tuk te hian thina ti chak lawa thina ti che thei boka hei hian in thin thau bo ni thina chance kha ati sanga hei ba ka hian in steroids te po kan e tam thin hei po hi thalawani chuan in ange kan nun phung thak dang lam kha apui mo boka tianga chuan ni chida kan soyang khan a thlen thei te kha kan e lo mo kan sung mo ngai chini ang chi thil thum hrim biscuit ang chi te thingpui thum te in su manga ya cold drinks te in alcohol te la hrim kha in su manga ya enga ya hianin thlai na ring e tamanga ya tin thlai zinga akha chi changkha te le huin ham te tiang te tha a e ba ka yan tumbu te mau tuai te purun wa te po tha ani in chok nei zeu te po hi a thaboka abik takin zan lama chok nei zeu te po a thaboka ni in kan soi fo tuisik in tama tha a ni butui in thin te po tha a in so thing te green tea te in ai eng te po tha a ai eng hianin active compound ai eng a pai curcumin hei tha em bok ani chuan kan soi tong khanin sathau mom mai ba ka ami kan thil kan na tel mom hrim kha in su manga ya mezial zuk lo emo zuk te emo anga ya e ba ka in soi le taksa chet tam hei apoi mo bok ani khang kha thin thau bo ta na vitamin te tha te le ramhul dam doi tha te kan soi thi game chu ite se